David akeneye guha impano ababyeyi biwe sebukwe na nyirabukwe. Reka tubasabe baze hano mulete hizo zawadi tafadhali. Nani yako na zawadi za hawa wazazi aweze kuzileta hapa mbele. Mulete hizo zawadi hapa mbele ili waweze kupewa. Mutasonga kidogo huko kwa sababu ya picha. Sawa, tuanze na zawadi ya baba.
Rwamfizi bafite impano bahereza abageni, barahita bakurikirwa na famiye ya Mzee Mukiza. Famiye Rwamfizi baratanga impano, barakurikirana na famiye ya Mzee Mukiza nabo baraza gutanga impano. Reka tubereza akanya batange. Reka tubanguke nyine nkuko babisabye, duhe ijambo umuvyeyi w'umwana. Murakoze cyane. Abamama mwihangane impano yanyu tafazari mumbabarire nari nibagiwe, reka barangize hanyuma mbahereza umwanya mutanga impano. Mumbabarire rwose. Murakoze cyane, ntabwo dutinda kuko Revera bivuze turavuga amagambo make. Mbere dushimye Imana yatugeneye uyu munsi w'abana bacu. Imana ishimwe. Amen. Bundi kandi ndashimye Imana kubwo abashumba bavuye gusezeranya abana bacu kubaha umugisha. Bashumba Imana mu ijuru ibaha umugisha. Amen. Ikindi kandi reka nshimire abamanyana yacu abazigaba, by'umwihariko uriya mugabo Obedi niwe twakomeje kuvugana kenshi, ariko twavuganye igihe gito. Abazigaba bazamubera neza kumwe turafatikanyije nabo. Ikindi kandi tuyegereje no musore David mu rugo rwacu, asanze mukuru we ntabwo yabonetse. Umugabo w'uyu mukobwa mwino hano, iyi niyo mfura yacu. Umugabo we ntiyabashije kuboneka, yagize impamvu zamutunguye, ariko twari kubana hano. Ariko reka mushimire aze kumbwirira umugabo we ko bakoze byinshi mu buryo bwo gutegura ibi birori. Hari ibyo bakoze byiza byadushimishije. David turakwegereje mu muryango, kandi turi kumwe muri gahunda zose z'umuryango. Tuzakomeza kubashigikira nk'ababyeyi. Ibisabwa byose ndetse n'ibyo dutunze byose ni mwebwe bana bacu, tuzagerageza kubafasha muri gahunda zose. Mu buryo bwo kubashigikira tubahaye inka. Asante. Ninkiri ku kabingo, n'inyana y'inkungu muzashikire kugira ngo muhereho kugira ngo ubake. Murakoze cyane. Sekuru. Murakoze. Natwe tubanje gushimira Imana nyine izigena ibihe, tukaba twageze ku munsi w'ibirori by'abana. Mu rwego rwa sekuru, ndashimira imiryango mu magambo magufi. Turashimiye umuryango wa Muhire kuko wadukunze ukaba waraje kudusabira umwana ari umwuzukuru. Abazigaba
aribo bahire inzu yabo twakundanye kuva kera. Hari wenda batabizi ariko ndabaha urugero rumwe rwiza, kuko imiryango izigenda isubiranamo ikundana. Rushombo sogokuruza yabyaye mu bakobwa be bari 6. Umwe yitwaga Nyakaja, yashatse muwazigaba ku mugabo witwaga Gishaki. Nukuvuga ngo niyo muryango aba bana bakomokaho. Uyu mwuzukuru wanje w'umuhungu ni wakomokaho, urumva n'umwuzukuruza wa Rushomboga iwacu. None kandi no kugarukaga, urumva tubashimiye uwo muvukano wacu ugenda ugaruka. Hari n'abandi singena mbandonogora n'abandi, hari n'ubundi uvuka mushiki wa sogokuru Madaga nawe yashatswe kwa Bomboro. Ni muri famiye nyine bigenda gabiza, sino bavuga ngo mbaheze, ariko ni benshi muzehe ni uzi kupasta ni uzi kunda kumenya abantu ga yewe yari kuduha oroza yose. Ariko murumva twebwe n'abahire nakavamwo akajumu. Turabashimiye rero ku rukundo rwanyu, kuba mugenda mugaruka tugashingirana. Icongeyeho dushimiye nanone yindi miryango, duhereye ku muryango wacu w'abasinzira baraha bose bitabiriye umuhango. Turabashimiye kuba bitabiriye ibi birori. Dukomeje turashimira n'abandi bose batwitabiriye bahawe ubutumire. Imana ibaho umugisha kuba nanone twabanye hano. Ikindi abana abuzukuru tubifurije isha n'ihirwe, tubafuhiye kuzabyara abana benshi. Simvuze umubare ariko bazabyara abana benshi, rero bazagira urugo ruhire. Murakoze. Akoze cyane bahagarariye ba nyirarume w'umwana. Murakoze. Seko musubiyeyo musubiye tutaravuga. Oya nta kundi ga nimba bananiwe nta kibazo rwose. Turashimye kuba muri uru rubanza rw'abana bacu. Dushimiye cyane namwe mwese mwicaye aho kuba mwahereye mu gitondo mukihangana tukaba muri ibi birori kugeza aya masaha. Imana ibaho umugisha. Amen. Dushimiye n'abaduhagararanye imbere, abasegege ndetse n'abasinzira. Imana ibaho umugisha. Hanyuma dushimiye abana bacu baduteranije muri ibi birori. Mu by'ukuri ibi twari dusanzwe tubimenyereye muri Eglise Catholique. Asanteni sana, tunawashukuru sana kwa kupeana hizo tuzo ama zawadi. Kuna zawadi nyingine ambayo hawapendwa wameandaa. Nimependa pia kutushukuru na sisi familia yangu, ndio maana nimeweka nyuma watakuja tupokee zawadi hiyo ambayo wameandaa. Akoze turabashimira rwose, turabashimira cyane. Hanyuma rero ngeze kugushimira itorero. Iki gikorwa ni itorero ryaraduhamagaye
ntitwari tugifite ariko baratubwira ngo umugenzo bakoraniye. Twavuganye na Revera Eric, nukuri twumva mwabikoze neza, turabyishimira kuvuga ngo abantu bama batungurwa baje mu gitondo gusenga, none ubukwe mukaba mwabufashe bukaba bwabaye wanyu n'impano zose mwatanze. Turabashimiye cyane, duhereye ku pasiteri Revera Eric na pasiteri Bigege, ni n'inshuti yacu cyane arabizi, n'ibindi byose n'abakristo mwese ko mungana. Mwagize neza, twabyishimiye kuva tugeze hano, ibintu byose byahaza binyura byose, ibintu bakoze hano, ubukwe butunguranye bakabikora gutyo. Mu izina ry'umuryango natwe twavuze, numvishe na Eric abivuga, turavuga ngo mwihangane mwokagira Imana mwe. Akantu gatoya twagennye fanta kugira ngo umuntu wese waje hano tuyisangire, ahasigaye dukomereza aho ngaho. Murakoze, turabashimiye, Imana ikomeze ibafashe. za mukecuru kurikirana na Rwumbu gusa. Twese no gushima Imana, turashima Imana cyane cyane. Iyo abantu bagiye gushima akanwa kacu kaza kaga, ariko imitima irabizi ko twanezerewe. Dushimiye Imana yuko fura nzima yashatse, ariko ntituvuge gutyo ngo mugire ngo ni mukuru cyane, ariko twamwigize kenshi ngo nashake, iminsi yari itarashika yarashatse. Dushimiye Imana cyane. Fura nzima nubwo mama ngo twamuhagarariye, uyu ni umwana wanje nyaranamureze. Twebwe iwacu ruguru mukeba w'umuntu yazaga agenda ahantu ugasigara n'abana bose. Ise wa fura nzima niwe ukurikira ise wabaye Mabure. Urumva turavukana, wazaga ugenda ugasigara n'abana bose mugasigana mubagaburira, uwundi agahinga. Twarabareze twembi na mama wiwe, Imana ishimwe yuko yashikije. Ubundi dushimiye Imana yuko twungutse umuntu mukuru mwiza. Ise yavuze ngo ni muto, natwe twaramubonye ko ari muto, n'imyaka yiwe twarayimwenye ni muto, ariko tuzomurera, tuzaturera abana neza cyane. Uko ni ukuri, n'abakeba biwe barahari bazomubwira, tuzaturera bakazana neza, azakura tuzomurera neza. Imana yo mu ijuru ishimwe. Amen. Dushimiye Imana kuri uyu munsi twagezeho waba bana, ariko twanezerewe cyane. Twaranezerewe kuva umunsi bavuga ngo yazanye umugore kugeza n'uyu munsi turacari ko tunezerwa. Umuntu ari mu kugira ngo yagomba kuba mu wiwe, ngo agume yicaremwe, agume arebe uko bimeze. Imana ishimwe yuko zabaye gutyo. Ubundi mama turakwiyegereje mu muryango wacu. Irinde dushimiye Imana kuri bamanyana yacu. Imana ibaho umugisha, twavukanye, tuzoza tuguma dusurane, tuzoza turamukanya. Bamwe nibazoza barwara, abandi bazoza basura abandi. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha yuko mwatubyariye umugeni mwiza, mukamuduheza nta bibazo bibaye. Murakoze Yesu wo mu ijuru ibaho umugisha. Gumbuguza umwanya muto cyane rwose. Ndafata umwanya muto cyane. Shimiye Imana yuko tugeze muri uno mwanya mwiza. Jewe narabyishimiye cyane. Jewe ntuye muri Kongo, naje nzindutse, inzira zirabura. Mbese se niwe tubana, nije tuvuge ko mu muryango mwacu ni twe dusigaye twembiriye. Abandi ni abakuru bacu baje no, n'abandi bari mu Rwanda, kuko abantu batandukanye bose. Mbese se uyu mwana niwe tubana gusa, niwe dusigaranye mwacu. Shimiye Imana yuko byabaye ndino. Ikindi congeyeho shimiye Imana yuko uyu mwana yashatse, ni mutoya cyane, ndamuruta nawe nubwo ari muri umuna wacu, ariko ni muto cyane. Ni ukuri twari dufite abana babiri bari bagiye, twebwe cyane mwacu dukunda gushingira abantu bari bato, ariko uyu n'undi wa data wacu nikabo bari bagiye gutinda, tukabinginga birananirana, ariko igihe cyari kitaragera, kandi zaje kuba tutagiha tubitekereza. Ariko shimiye Imana yuko yatwumviye akubaka urugo. Imana nihimbazwe. Ikindi congeyeho dushimiye Imana yuko twungutsa umuntu, atuzanira umuntu mukuru. Ibyo cyane, kandi atuvukanisha n'imiryango. Twari dutura tuvukana, none ko turaguma kuvukana.
imana ishimwe yuko imana yaduhaye kino gikorwa n'urugo rwiza tukaba tururimwo turagwishimiye kandi turabishimiye cyane urugo rwanyu twarukozemwo byinshi n'ubundi tuzaguma turukoremwo byinshi imana yakoze ibyo nihabwa icubahiro murakoze cyane umuvandimwe ngo afite impano yo kubahereza we nta mpamvu yo kuvuga umunota umwe gusa bari bambwiye ntavuga ngo nta kibazo twishimiye kuba mu bukwe bwa bishop wacu afite n'abo yabyaye mu gakiza ni pasiteri ku musozi wa komedi azagira ukuntu azabyara amashami so titwereka gushima kuba bubatse babaye abantu bakuru cyane none tuba tubona uburyo tuza tukamusanga atari wenyine imana yo mu ijuru ishimwe twamuhaye impano yacu twese turi benshi turi hafi 56,000 uyu munsi wa none nje nabaje mbaserukiye mfite iyanjye ku giti cyanje ariko twese dufite indi twamugeneye murakoze isubiye foto bayifashe kweri oya ni y'uyu musore wenyine abandi bo kwigendera nta kibazo turabashimiye cyane tugeze ku musozo Mani bamugisha reka namwe muhite muja mu myanya yanyu mwicare turabashimiye dukomere imana amashiyeme uwo bayataye uru rufunguzo